Alright, ayan, hindi nga ro din, irogi nga, denggan ti pa nakaibasa, dahil tinapadayawan na surat nga, manggigan tayo, may kanbiyag, itang malem, dati pakasalitaan ti parikot iti biyag ni Jimbong, iti Lawag City, anapauluan iti. Nasutil akabalay. Ne, ay, sagudahan nga ro ti surat ni Pagayam a Jimbong. Dear Cousin. Sakbay man nga inak, iburay ti pakasaritaak, kablawang kay man iti may kapito nga selebrasyon ti anibersaryo ti MRC Studio. Sabi ko mata, agnanayon to pa iti panangipaayo kada kami iti liwliwa. Babaen kadag iti naduma-duma nga programa yo iti Facebook. Kablawak met dagiti padak nga dumdum ngeken na kanayon nga mang subsubaybay ti programam nang runa kadagiti naayat unay nga sponsors. Naawis tiriknak kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritak ngamin jak amon no anyat aramidek kadagiti kabbalay ko. Ni Jingjing nga addan iti may katlo atukad ti high school wenno may katlo atawen na iti high school nga anak ko kaday di pimusay nga asawak ken ni Eileen nga ison ti may kadwa nga asawak. Agdeden na kami iti may sa abalay akadwami ni nanang kasinyong nga ti amok idi yawid ko ni Eileen gaputa agdadagsen ket agsaya atto ti langen-langen da iti anak ko nga ni Janice. Angem kalpasan laeng ti sumagmamano nga aldaw kasinyong dito'y meten nga nagtaod ti problema takas laawan met ti paatiw kadagiti duwa. E di damo kaslang tanggap met ni Jingjing nga anak ko. Angem di agangay saan daman nga direkta nga agap-apa, angem adda ti araramiden daw nga mapaspasamak iti unig ti balay mi. Arason, nga saan da nga pinpinaguni, saan da nga agsayaat, iti tunggal maysa, nga siyakmatan ti agproblema. Nga jak amo no kasanong ornosan. Katapno mas maawatan yo no anya ti kahit ko asawan ken no anya ti parikot ko kasin irugik man idi naduktalan mi nga agdadagsen ni Eileen nga kayan ayat ko. Ito numalpasak amangan, mahal. Inakton ket baka maladawag iti opisina. Kastoy ta kadilata nga kanayonen, mahal. Anya. Nga sa talagkita no umay kamangal daw ditoy iti apartment. Mahal. Nagsaritaan tanda ito nga banag. Nawawalbalin. Anusan ta pa laing ti kastoy nga sitwasyon ta. Tadyak ba't pa'y nakasarita nga nasayat ni Jingjing nga anak ko. Tigayat ko kuma. Into no, iyawid ka di balay. Awan to ti agbalin nga problema, itinagbaitan nyo. Maawatan ka ba't mahal? Angim, kahit ko kumamot nga agsimpatan. Kahit ko kumamot nga, agdenatan nga ti, nga agbalin tayo nga may isang pamilya. Amok awan ti parikot ken ka mahal. Gapot ako nam kanya kidi. Nga aklonem akas nagtaod ken ka ni Jingjing nga anak ko. Angim ti problema. Sa anak pa kasigurado no maaklon na ka ni anak ni Jingjing nga anak ko, nga agbalin nga may kadwa nga inana.
Ang iminton ka ano nga rod nga kastilatan, mahal. Alagan anos ta pailaang. Ngem di ka madanagan. Ikarkarigatak ti amin. Tapno no, makapagsimpatan tumitlaang. Nga makapagdeden nata ito, kada jingjing. Kastamutan kininanang. Nga kanayon tanto ngagdenden na. Kasapay ko maata, dumting to day nga panahon mahal. Gaputan, abay, nakinuam. Diyak mo mahal. Bigla mo tatan nga. Makasarsarwaan na. Ni, kapi nga ta. Ada nga ta, madinganakan mo. Kin maulawak. Ha? Kaano ka di day dinaudi nga nadatngan ka, mahal? Ayun, aya. Sa anak pa'y gayam nga nadatngan. Ala, jak gayam nadatngan hindi naudi nga bulan laka, mahal. Amang ano masikugkan. Nga ta. Iso siguro nga maululawak, mahal. Naskin nga rod nga. Maamuan ta no pudno nga agdadagsen ka. Baam tayo gumatak to ti pregnancy test kit. Aramatim to. Tapno maamuan ta. No agdadagsen ka, wino saan, mahal. Kit no agdadagsen nga rod. Anya ti aramidin ta. No kas pagarigan, tagpaisong agdadagsin ka. Nasken unayin nga, ihawid ka ninja balay. Tagdadin nata yun kada jingjing. Ang ima, nasaya ato nga tatilangin-langin mi ti anak mo no. Di na pa'y maaklon nga siyak ti agbalin nga may kadwa nga inana. Bahala na, makaamuditan. Nasingpot-mot ni Jingjing nga anak ko. Maawatan ng tumot siguro, numamuan na, nga masikog ka, nga adanton adingan na. Lakat sabi ko maamahal. Tadyak mo't kayat nga, sisyak laing agmay-may sa dito, bayat nga agdadagsin. No kasta, masikugan ni Aileen anak ko. Wala nang. Saan ka pa'y sigurado no maaklo ni Jingjing isuna ang may kadwa nga inana. Isungar nga jak pa'y may awid-awid dito yung balay nanang. Tamang muklaunay ni Jingjing. Napatiglaunay ti inana kinkwana. Isungor nga aging gaita, numabalbalin. Saan na kaya't nga maidulin dagiti gamit ni mama na. Ultimo dagiti ladawan ni mama na. Nakay-display pa ilain, iji balay. Alakot saan tamot mababalaw ni Jingjing anak ko. Ta siyempre kat inanangkat nga raw. Kan may sa talaga nga nadeket da nga dua ide si bibiyag pailaeng day dinora. Ket maan-ano nga men no ibagamlatan nga oray saan nan nga ibilang nga may kadwa nga inana. No di ket ibilang nan latan nga kaslatita na nga may kadwa nga asawam. Makamuditan nanang. Maawatan to siguro ni Jingjing ti amin. Nang runan no, mamuan na. Danton ading na. Kasano nga rod no saan? Amangan no di na kayat nga ipilit mo nga aklunen na ni Aileen akas may kadwa nga inana. Ta para kinkwa na anak ko. Awan na pulos. Ti asino man nga makasukat kaday dinora nga inana. Ta aging ga ita para kinkwa na. Ket si bibiyag pailaeng iti puso ken lagip na day dinora.
Mabaling ka din nga kasarita ka. Jingjing, anak. Anya ka diti pagsaritaan, tatang, papa. Amok nga. Amok nga aging gayta. Kat si bibiyag pela ti... Si bibiyag pelahin king ka. Day di mamam. Iso nga... Diyak amuno, anya ti agbalin nga reaksyon mo, iti ibagaking ka. Anya ka diti ibagam, papa. Idiretsong ngaminin, papa, kat adapay homework ko. Sige. Iyawid ko ni titam nga Aileen dito'y balay. Jingjing, anak. Anya, papa? Di met kulak kada kayo. Nga makaamu kayo, no makirelasyon kayo, iti sa bali. Ngem saan nyo kumangayaw awid dito'y balay? Tamay may salaeng ti mamak dito'y balay. Anyan tulangin ti panunutin ni mama. Anyan tulangin ti masaunan. Anak, nabayagan na pimusay day di mamam. Agupat atawin ton. Yung para kanyak papa, si bibiyag pa'y laeng day di mama. Ang imnasken nga iyawid ko ni titam nga Aileen anak ko. Taabi ngamin papa. Palubusan kayo mat nga makirelasyon kayo kuana. Basta saan yung isang sangpad dito yung balay kung nakmat kada kayo. Gaputa masikog isunan anak ko. Adan ton ading mo. Adan sungsung batak king kuana. Iso nga nasken nga din na akisuna. Nasken nga agdin na kamin. Gaputa adan ton bunga ti ayan ayat me. Oh. Alam maawatak no agsangit ka anak ko. Maawatak, gaputa amok to kasanot panangipatig mo kaday di mamam. Kasapulak mo ti adda katakunay na anak ko. Nangruragad ni. Balasang kan. Di lamamin agturpos kan iti panagadan mo. Agtrabaho kan. Posible nga panawan nak to. Into no, agasawa ka. Asin nun to pengarod ti kadwak. Amangan no awan to nilulam. Iso nga masapul mo't nga dakatakunay na ko iti biyag. Anak ko, uri saan mo nga ibilang nga kas may kadwa nga inam ni titam nga Aileen. Ibilang mo latan nga kasla. Nga may kadwa nga asawak. Saan ka matapilitin nga awagam isuna iti mama, weno, nanang, weno, unanyaman. Uri awagam latan iti auntie, weno tita. Ipagpagapong ko maiti agbalin nga kabsat mo. Jakbot kayat, nga baybay aklat na isunan, nga may sana di apartment na, bayat nga sikog na ti ading mo. Makamu kayo, papa. Jingjing anak. Iyawid nyo man dito ni Tita Aileen. Saan kong tupulos na ibilang nga may kadwa nga inak. Alam, maawatan ka anak ko. Tilay daw dawat ko. Awatay misuna akas may kadwang asawak. Naskin na unay nga irespeto. Akas may kadwang asawak. Akas ina, ti agbalinto nga kabsat mo. Oh. Okay kadiking kang iyawid ko ni Titam Aileen dito eh. Makaamo kayo kung nakmut papa. Ala, sige. Iyawid kong tongar dito anak ko. Kasapi ko ma. Tamaaklon mo ito matla isuna. Akas paset ti pamilya tayo. Ang imsaan ko nga daw-dawaten king ka. Nga lipatim day di mamam. Taawan ti sabali nga inamnod iso. Ken awan ti makasukat king kuana.
Ngem ikam la kumat gundaway ni titam nga Aileen. Namnamaik ka di day taking ka, Jingjing, anak. Wala. Di ko masaan na mapilpilitan laing nga sungbat. Wen. Sana bale. Into no makadinam ni titam nga Aileen. Sigurado ak nga magustuhan to isuna. Tanasing pati isuna. Basta saan ko nga ibilang nga may kadwa nga inak. Tamay may salaing ti mamak, papa. Uwin ko nakmat anak ko. Maragsakan naklaunay ti manugot kan nga iyawid ko ni titam nga Aileen dito eh. Kat sabi ko ma, tagsaya at to ti langin-langin tay nga pamilya. Nang runa ito no rumwarton ti ading mo. Di ka kadi excited nga maadaan ni ti ading, anak ko? Sige. Ingka nga ro din aramidin ti homework mo. Tayo nakmadaginanan. Sige, papa. Alakad, baybay amlatan ni Jingjing, anak ko. Gagangay lang nga kasjay, ti damo nga reaksyon na. Ngempatsek, nga agbaliw to ti amin. Apaman nga makadinayon ton ni Aileen. Uy nga ron, nanang. Patsek nga, agsaya at tumatla ti langin-langin mi. Langin-langin da nga ha. Agsyuman. Nang runa yung tunoadan ton ni ading na. Alawan, anak ko. Nulakid di naragsak ka. Naragsakak mo't paraking ka. Na maawatan ka mo't. Na nagasawa ka man kalpasan ipupusay na dinura. Anusam ni Jingjing anak mo, anak ko. Anusam nga ipalawag king kwa na ti amin. Tapno no maaklon na ti panagasawam manan. Aramidik ti amin, nanang. Aramidik ti amin. Tapno agsaya ato ti pamilya. Malangarod anak ko, adda akla ditoy nga nakatarabay laeng king ka. Kasi gayam tirik na mahal. Tiyan niya. Kaden na ka ni ti may sa nga balay. Karaman namat ni Jingjing nga anak mo. Anak ta ko na ma. Nga anak ta. Kasama ti ni nanang mo. Nabayagin nga inararapaap ko nga mapasamak dito eh. Siguro no, jak pa'y nagsikugkat sa anak pa'y ngayawid dito eh. Ha? Sambot Kung nakmat king ka, orornosek ti amin. Tapno no, nasaysaya ato ti langin-langin nyo kini Jingjing. Taninanang. Okay kang kwa na. Tamo na nga nasayat ka. Kaya muna nga, sikat timang parparagsak kanyak. Ken oray mo't sika, mahan. Sika mo timang mang tidragsak kanyak. Sipod idi, dimteng ka iti biyag ko. Nga oray no amok nga adda ti putot mo. Inayat ka lagta. Ngamin ka, sa anak polos nga maboring king ka. Ha? Una, kan talaga nga maparparagsak na. Iti sabali nga banag. Ay. Kasla dati sabali kay papananti bagbagam. Mahal. Kasla mulay bagbagang nga gaputada mo nga rabiing agdennatan akas agasawan agdendennatan iti may nga balay. Kitnas ken unay nga
busatan ta kas siya eh. Awan timbaga nga kastamahan. Ang kas ti ka ipapanan na. Nang runagat na eh. Aprusam mat nga rod deta armas ko. Ay, kadi. Ala, tigi nagpaiswan na. Adamot iti plano na kasta. Agin ko kung nakapailangan min. Kituin angin siyempre, ururay klaing ba't nga makaturog na nanang gani Jingjing. Ayun gaya, speaking of Jingjing. Pasensya am layangan ti anak ko, itay. Amok nga, saan nga kasi tinamnamahem nga reaksyon na itay sangpot ka dito eh. Itay inyam amo ka keng kuana. Okay lang. Maawatak mat isuna mahal. Saan ba't nga dagos nga maaklunak. Siyempre, adalata deti asla feeling na winurik na nga sabali. Gabuta kasti ko nam napatig unay king kuana day di mama na. Wen nga rod. Nakita nga rod diti halos diti unig ti balay kat agkaiwarang ti ladawan day di Nora nga asawam. Wen. Kid daw nga ni Jingjing saan nga ikatenta iso kanong lang ti pakalagligapan na kaday di mama na. Manumula lang di ti ladawan na nga na-save na. Good. Okay lang ko lakman. Kanamok nga okay lang matking ka. Saan ka di? Nya, tian niya. Okay lang ka nga naka-display pa lang di ti ladawan day di asawa nga pimusay. Okay lang man. Awan mo ti problema kanya. Pimusay yun day di asawam. Agyaman at numawatam. Mahal. Pasensya ka na. No, di na ka pinanpansin nila ni Jingjing iti mga tayo. Kasti ko nak mahal maawatak gaputa mailang mat ati ubing na siyempre damo nga agkalanglang kami. Isong iti pinagunyak kat saan nga si Mongbat. Wen nga marumbang nalaeng nga. Uri, maililang nga katsumbatan na ka. Bilang respeto latamot kinggan. Ang imbam ta pagbagak to, saanin? Ay naawawatim latan ta ubing. Baybayan talata isunan. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Maaklon ng tumatla ti amin. Nangronan siguro ito no, adanton ading na. Day tamot ti ko nakingkwana. Kapag nagriknak kat isot may nga rason na apeng nga imanugot nga iyawid ka dito eh. Di kabuting ko idi, ang mga no agaramit ti eksena nga pagapaan nyo, agaramit ti banag nga tapno no, mapatalaw na ka. Alakit, sapay ko mata saan sapay ko mamahal. Apay. Itatay kit nakaparabaw laeng deta dakulap mo, yan ta short ko, yan ta armas ko. Itatan, nakakaot mo ten. May isarek mo ten nga diyag napupuutan, mahal. Kadi, ayunan niya. Nakaturog siguro mo ten dananang gani Jingjing. Mabalin mo siguro. Sikalat or orayik, mahal. Siyak pa yung tinag-first move. Kin may isa, kasapulan launa yan nga masibugan ni baby ta. Ay, una. Nabayagan ka. Nga saan ko nga napadasan tinagsibog. Idi laeng, adapelaeng, sikog pelaeng day dinura ni Jingjing. Ita,
Kalpasan ti nasarok sa nga pulong katawan. Mapadasak man ti mang sibog. Iso nga rod nga umaykan, tasibugamon, mahal. Ay, umayak ka talaga, mahal. Nagsagana ka, inakled na pintasilaw. Mahal. Oh, mahal. Mahal. Naglayang ka talaga nga mga romansa, mahal. Mahal. Oh, napigsan sa ulay ti asog mo. Ha? Kastuyak ba't nga aga-asog nga talaga? Sigod ba't nga kastit pa nag-asog ko, mahal? Ay, unmet ka diya. Angin, kapkapsutam labasit. Kapkapsut mo laan kat sa baliitan, taada ka kabalaitan. Sige, bareng no, maigawid ko ati pa nag-asog ko. Bareng no makontrol ko. Ituloy ko nga rod, mahal. Mahal. Tikit laing mo, mahal. Mahal. Guri ka. Anya dayta? Ang damo tagpatpato ka rin sa halas, mahal. Ha? Daymot. Record ti panagkanta ni Nora dayta. Nora? Uwan. Boses ni Nora dayta. Malagip ko dayta takanayin nga ipatpatugtog ni Jingjing. Tunggal mailiw ni mama na. Ang imapi nga patpatugtog ita di sa halas. Katim patugtog nga ta ni Jingjing ah. Guri ka lang. Tayo nakasarita ni Jingjing. Api nga rabrabiin anak ko. Ipatpatugtog mo ti panagkanta ni mamam. Day di mamam. Amo mat nga matmaturog da taon. Kasano nga matmaturog kayo, papa, gat mangmangig ko, mangmangig ko nga, agas asog ni Tita Aileen. Ha? Kit jak nga rin makaturog. Kin malaglagip ko day di mama. Kit iso nga yung patugtog ko day ti kantana. Uni ka tinjingjing anak ko. Mabalin mo't ngayon ti cellphone mo, ta nakasave mo't day nga kanta ni mama may ti cellphone mo. Jak nga rin mabirokan day ti headset ko, papa. Agpudno ka man kanyak, Jingjing, anak ko. Inrantam ka di, tinagpatugtog. Ngayon patugtog mo, di kanta ni mamam. Gabutaan mo nga, siririing kami pelahin kini Tita mga Aileen. Saan lang nga, papa? Api ko mga irantak. Sigod met ngayon patpatugtog ko, dahil nga kanta ni mama no makalagipak. Angin, rabrabiin anak ko. Kakasano nung nakaring ni Lulam? Ano na yung makapupuot ni Lolan? Mala. Ingkalata di kwarto mo. Ipatugtog mo lang at cellphone mo. Taurey solsolom. Uray mo tawan headset mo, mapatugtog mo di jay. Keket ko iti papa tanapigpig sa. Tapno mas mariknag nga da ni mama pelaan dito eh. Awan mo tidakas na, papa. Amumit nga kastaak no mailiwak ka da iti mama. Papi ngamin nga, di mo sa da iti mama. Papa. Ay, anak ko. Umapapalak ka da kiti dando mga uping. Hindi ka dando mga kasadarak nga da pela mama da. Papi ngamin met, kapi mo sa da iti mama. Jingjing, anak.
Kasta nga talaga ti biyag. At dadigiti umununa, at dadigiti maududing, imape nga ni mama, tinaskin nga mo na papa. Alas to na nanak ko. Saan tayo nagayatan ti, napasama ka tayo di mama. Ngim, nakim amin ni Apo Diyos. Ti amin nga mapaspasamag dito lubong. Habi ngamin nga nagsapan na nga inala ni mama kada tayon, papa. Adarason na anak ko. Siguro, nalpasin ti misyon ni mamam dito rabaw ti daga. Ada siguro sa bali nga misyon na di langit. Nagringat magkalipatin dahil ni mama, papa. Maawatan ka, Jingjing, anak. Uri mo't siya. Kasano nga di yung malipa. Baga, yung nga di nalipatan day ti mama gat nag-asawa kay matindi sa bali, baba. Uri no nag-asawa kiti sa bali, anak ko. Saan to pulos nga mapukaw iti pusok, iti panunot ken lagip ko day di mamam. Isuntulat na ti asawak. Isu ti inam. Saan nga agbaliw day ta? Ngimata sa bali nga asawang, papa. Amok nga maawatan na, Jingjing, anak ko. Tadanakin mo. Amok nga maawatan di amin. Aklunim ko man, nga saanin nga agsubli ka data. Day di mamam. Saan ko mat nga daw-dawatin nga lipatim, day di mamam, anak ko. Tila kayat ko asawin, tila kayat ko nga mapasamak. Aklunin mo nga awan isunan dito'y sidong ta. Ngayon adalat ta isuna ka na yun nga mang tartarabay ka data. Uri na magkita na nga naragsakan data sa balit nga asawam. Ipagaro ko man, naragsak ni mama nung makita na. Amok nga maragsakan ni mama. Ngamin adan ka badangak ngamang tarabay king ka. Nga agbalin nga naganaking ka. Ang imeso na lang di mamak. May salaing ti mamak, papa. Wen, isulaing ti mama. Mawatan ka, anak ko. Ang aklonim ko man. Ti kinapudno. Nga saanin nga agsubli ni mama. Kat masapul mat nga ituloy tatibiyag ta. Kat siya. Kasapulak launay ti katakunay na ko itibiyag. Ala, yung ka maturog ang anak ko. Tayong kami inakmatan maturog. Alaing ka. Napuyatan kan samot baraw. Nang? Kas lalumlumtag mo tamatam. Kadi. Naladawak lang nga naturog nanang. Naibuyog mo tiriknak. Ti panagsangit ni Jingjing. Nagsarita kami di rabi eh. Nangig ko nga rod anak ko. Alakit nasayaat mo to sag paminsan. Agsarita kay nga agama iti nalapat. Natunggal malagip na ti inana. Tunggal agsangit da po ta mailiw kaday di mama na. Alakit andi ngayam. Saan nga dakes no makipagsangit kabut kinkwana tapno mariknana. Nga kaili mo mat day di mama na. Nga aging gay takot. Nasakit pa'y laking kati ipupusay na ni Nora. Diyak uneng nakaturturog nanang. Kaslasaan pa nga maaklon ni Jingjing ti panangiyawid ko, pinangisangpet ko kini Aileen. Gagangay laing ti kasta ah. Ang ano Sam?
Jimbong anak ko. Ni mo jing day. Uy nga, peso na nang. Api ka ta. Akit jaka mo. Ika kita amang ano adadagas nga napasabak king kuana. Sige na nang. Inakarod kitaan. Oh, Jingjing anak. Abay, nga nagpupukaw ka. Asin no tinangikad dagiti ladawan ni mama dito salas. Ha? Saan mo ta siya? Uy nagpaiso. Dahil dakil nga ladawan ni mama dito papa. Awan mo din. Pati dito ladawan na nga. Naka-frame dito nga, nakaparabaw dito. TV stand. Awan pa yun. Ang katamagin kin lolam. Mga nindulin na. Abay ko mga idolin ni Lola. Kat saan man nga gargarawan, saan man nga bibibyangan ni Lola dagi jay papa. Napayagan nga nakadisplay dagi jay kaladawan ni mama. Italaan man nga pukaw. Ha? Awan di sa bali nga kinarabin no saan nga ni Tita Aileen. Tilakit di asawa yung taginarabin papa. Anya? Aguri ka. Ang maturog mat itay pinanawak ni Aileen. Aguri kita nakasalita ni Titam. Tigayat ko mahal. Kat pudno ti sungbat mo kanya. Anya tigayat mo asawan mahal? Tigayat ko asawan. Ibagam kanyak ti pudno. Kat pudno mo ti bagak. Api panangipagarup mo kanyak? Ulbudak? Uy nang api nga kilahat mo't nga inikat mo. Nga indulin mo dagiti ladawan day dinora. Katimbagak mo't kayong kalakay. Nangig ko ti saritaan nyo. Nangig ko. Si Mary pa kitirabi nga nagsarita kay nga agama. Kat gagangay lang nga nalunag mo't tirignak. Nakanayon nga malagip ni Jingjing ti inana. Iso nga kanayon nga agsangsangit. Kanayon nga mailiw. Ta siyempre kanayon nga makita ti ladawan day dinanang na. Una nga, saan mo nga maliklikan nga makita na't ladawan day di mama na. Isot wallpaper ti cellphone na. Naka-display yan ti silid na. At damat digiti sa ladawan na di silid na. Ang imno api nga digiti ladawan na nga dagtoy salas. Naidulin. Api nga idulin mo. Iso nga radlakay. Tapno saan unay nga adot makikita na nga ladawan day di asawam. Day di mama na. Tapno saan unay nga madudugtrik na. Tapno saan nga kanayon na nga malagip day di mama na. Tapno saan nga kanayon nagsangit. Day di latrasun ko. Apingor nga din kinasarita nga imuna sakbay mo inaramid day ta. Awan ka di ti karbeng nga garamid mo tiwagas tap na numaornos ko ti langin-langin ti pamilya talakay. Pagsayatan lang matipan panunutan. Siyak pa'y gayam ti dakas to kasta nga naramid ko. Saan nga kasta ti kahit ko asawan? Saan mo mat nga inilawlawag kanyak? Saan mo mat nga inyuman kanyak? Ngimbaga kanyak tapno amok. Tapno sana ka nabigla. Ito siyempre panunutek. Amang ano, agibalbales kalaang kini Jingjing. Anya nga agibalbales? Kasi siyempre, gaputi naramid na di rabi nga panang isturbo na kadata. Kat saan nga natuloy dati amumlatan. Kasaan ka din nga nasakit na akin mo idi agsubliak kat ibagam nga awanin ti ganas mo nga mangituloy ta. Gaputan na anya.
Gapot ati kunam, inggagara ni Jingjing tinagpatugtog, deti kanta ni mama na. Gagangay lang nga reaksyon ko di jay, ngim awan la kanyak di jay. Pudno ti ko naklakay, mahal. Kaya't ko lang nga makisayan di ladawan day dinora, tapno saan uning nga malidayan ni Jingjing, tunggal makita na ti ladawan di mama na. Day siya lang mo ti panggap ko, tapos siyak pagayam ti dakas. Oh, saan ka ngagsangit ha? Kasarsarita ka lang. Kaya't ko lang nga maamuan no anyat pudno. Bang? No, awan ti karbing at nagaramid ti pagsayaatan ti pamilya ta. Sige, saan kung ton ngararamid? Saan nga kasta tiket ko? Unay ka mutan mahal. Ay, ti kayat ko ibagam kanya ka umunano at dati kayat mong aramiden para iti pagsayaatan ti langin-langin nyo kini Jingjing. Saan yun? Baka agad no dagas to man, hindi pa nagkita yung kanyan. Anya? Awan ka din ni Jingjing, mahal. Awanan mahal. Oh, naisublin negati ladawan ni mama na. Ket saan mo to kumangikikatan, mahal? Tapno awan ti riri. Tapno awan ti pagririan nyo kini Jingjing. Uwin ka din, mahal. Ala, pasensya kan no imbes nga makatulong di inubrak, nakaperdi pa eh. Jakbat amo nga kasya ti agbaling nga reaksyon na. Kahit kulaing mat nga makisayan ti ladawan day dinora, tapno no, saan no unay nga malagip, tapno saan nga kanayon ngagsangit. Alakad babamlatan. Ni, inakarod agdi ko san, mahal, kat ni, pudutan na. Ala, sige. Ituloy ko pa itibangan. Mabisinak pa eh. Sigurado nga, mapasabak ka man di tatalo na eh. Ket, tuno bigat, panag-uopisina man na eh. Tikat gagat ti asawa ko na ya. Mga opisina iti weekdays, agtalon mo't iti weekends. Kasta nga talaga, nangrunagat na eh. Manayunan ton ti anak ta. Inakardag di ko sen. Sige. Ay, baglakid din ta. Malaksid ti trabaho kiti opisina. Amok pa'y tagtalon kung nagtarakan ti dingwain. Ay. Mahal! Apa unay magta nagkiktutak na nagistaya anak na igalis. Ya, api nga nag-stay ka Michael sa kulam. Umay ka dito eh. Di tapan nyo? Wan, umay ka. Umaya kon. Agsarita taman nga nasayahat anak ko. Papa? Anya ka diti magsaritaan ta, Papa? Saan kan nga gindidi? Anya? Saan kan nga gindidi ammo? Amok no anya di naramid mo. Kan amok na inarantam day jay. Ti anya, Papa? Saan ka di nga? Imbagaking ka. Isublim na kitiladawan ni mamam. Iti salas. Kit inaramid ko mat, Papa. Ang apengard nga inikam ti nagdakkel nga ladawan day di mamam ije mismo unig ti banyo. Kit apeng nga inikam ti ladawan ni mamam nga nakadakdakkel ije unig ti banyo kunak.
Ah, anya ti panggap mo, anya trason na. Kit awan mo ti dagas na papa. Kahit kulaing mat nga, bayat nga agdidigosak, bayat nga dag di CR kit magitkitak ti ladawan day ti mama. Sigud ba't nga awal ladawan day di mamam iji CR? Nga maapin nga itakat na pamuinikan. No di kat talaga nga, inrantam day jay. Tapno siguro surunam ni titam nga Aileen, kasta? Ah? Kaya't mo nga surunam ni titam? Kat urisak masurunak ba ta? Amom ka di nga dandani na igalis ni titam, gapot ikigtot na idi makita nat ladawan day di mamam. Nga api ko mga makiktot. Ladawan laeng maday di mama day jay. Api nakabutbuteng kadit ladawan day di mama. Saan angin makigtot at siyempre namnamain na nga nga dadakil arupa day di mamam ijay. Ay apa, kat din pagtaan nakakapat. Kat nung na igalis, tadadakis nga napasamak itikabsat mo. Kahit ko lang, nagdi ko sakit malaglagay ko day di mama. Tapos basol ko pa'y kayam. Apay namin niya gusto. Anya nga ron ti kayat mo, papa. Tila dawan ni Tita Aileen, di ka maipan ni CR. Anya? Awan ti kasta nga imbagak. Awan tinaskan nga maipan nga radawan ni CR. Gaputa banyo di jay pagdigusan, pagsiaran day jay. Saan nga naskan nga ikam ti ladawan? Ti asin numan. Siguro kat saan nga napatagking kanday di mama. Taurin sigal kaguram nga may kabel tiladawan ni mama. Saan nga kasta? Di kahit ko asawin anak ko. Saan nga rumbeng nga itipan mo't ladawan na CR? Kundi di pa nangikabil mo't ladawan day di mamam. Amok launay. Nga pangsuron mo laeng. Pangistir mo laeng, pangsutil mo laeng kinititam. Nga pati sakit masutil, pati sakit masuron. Nasayaat nga ron day jay. Kit na ron adadagas ka na pasamak kintita mon. Mas kanunungan niya pa yan Soda. Gansiyak ko mismo nga anak mo. Agsubli ka dito. Ay! Jingjing! Jingjing! Di na pinalpas ka nagsalita! Jingjing! Agsubli ka! Hindi ka matan. Pauni mo dating ubing. Bakit? Agsarita taman nga nasayaat. Apay? Saan nga nasayaat dati mapaspasamak? Binagbagaak ni Jingjing. Gaputa, madi dati inaramid na. Kaya, anya ko mga basol ko. Saan nga sakti nang ibaga nga ikaten na tiladawan na di mama na CR. Wen, sakti nang ikat. Saan nga rumbeng nga ijit pagikabkabilan na. Ang imapay nga rudmat, nga nangikabil kat ladawam, ijay mismo ruangan, ijay main door. Kasta unay ti dabog ni Jingjing iti makita na nga at daladawam nga nakaipaskil ijay. Unay kamot. Ijay baruangan ti nakaipanak. Mangsut-sutil ka kadimat? Mahal? Makisinsinutil ka kadiki ni Jingjing? Saan mat Inpang kulaing mat tiladawan ko jay. Tapno no, makita dagiti bisita, nga siya akong may kadwang asawam, nga siya akong ti kadindin nam. Nangruna ka dagiti marites iti karuba. Nagadugayam ti madamdamag ko nga, istoryain da. Maipapan ka data. Bayam lang tadigiti marites. Ano ko mati pakibiyangan da. Do api nga ikabil mo iti ladawam iji mismo nga main door. Hindi ikatemon ano madi. Dakas gayam, bawal gayam mga agikabilak ti ladawan ko. Saan ko imbaga nga madi? Saan ko imbaga nga
bawal ka nga agipan iti ladawan mo dito'y balay. Kit api nga ung-ungtan na, no, nangikabilak ti ladawan ko dito'y balay. Gaputa nalawag nga panang sutil mula ang kinjingjing di inaramid mo. Saan na karon nga bugkawan na? Siyempre nasagit laang matinagan ko. Gasya kunti akadendeng nam, siya kunti asawam ngam, siya ti awan ladawan na nga nakadisplay dito nga balay. Saan ka nga sangit ti kasta akit masikog ka, ang mga ma-stress ka. Talaga mat nga may stress sa kakanayon. Pwede palang sutsutil kanyak ta anak mo. Kasla niya pagparupa na kanyak awan ti karbengag. Tawan ti rupak dito yung balay. Rupa pa lang, di asawam di adda. Tapos kakaiso na nga mga kabilak mo tinaka-frame nga rupak. Ikatan niyo pa, pagbawalan niyo pa. Winagam saan nga jerwangan amahal. Madimot ano jerwangan. Kasla mo lati langanan kaslamala mesa nga dakkel nga anya. Mesa nga dakkel nga pansyon ti balayan kat ladawan mo dahil madi. Tila kahit ko sawen. Naalas akit kitain ta kaslamala ti nga anya. Kaslamala ladawan tinatayin Kat dahil balay kat isog dakkel a pansyon mo. Anya. Natayak pa'y gaya may paraking ka. Saan bakit? Ay apo ay. Saan na bale? May kabiltan to tiladawan mo nga naka-frame dito kwarto. Dito kwarto lang. Kasanong araw ni Jesalas. Di ka no. At ate Jesalas. Di dinura pilat asawam saan yan siya. Ay. Unay matan. Ay. No di ka lamasi kong iya po ay tutupang kan. May sakamot nga sutil. Saan ko latan nga iraman dagiti dumape nga panagsinsinutil da jingjing anak ko ken ni Aileen nga may kadwa nga asawa kasinyong wasot isuda nga dua ti agsinsinutil ngem siya kon ti mapikpikon siya kon ti masursuron kadakwada awan ti mayat apaatiw kadakwada na mabalbaling kat sumubot lata ta maysa ngano simubot di maysa kat saan mat nga mabalin nga di sumubot di maysa kasanon to nga rod nga malpas kaanon to nga aglipas deta nga raramidin da no saan lang nga masikog ni Aileen kasinyong kat talaga nga adamot ti maibaga ka madiking kuana ta isuna ti mas natataengan isuna ko mati mas adda nga makaawat ti sitwasyon isut agpakumbaba angim saan mat gapo siguro at masikog amo na nga masikog kat saan ko nga kabailan nga ungtan hang kumabalin kabailan nga dangran wenno saan ko mit kidi dangran ngam ti kait ko sawen amo na nga saan ko nga mabalin nga ikan isuna iti paka-stressan na. Kat gundawayan na dahil nga ba nagtapno makabawi iti anak ko. Gaputa muna nga mangsut-sutil ni Jingjing kat sutilin na mat. Nagsutilin nga kabalay. Ay abo aya. Diyan mo ti aramidik kasin yung maslak la may ipit iti dua nagsinsinutil nga dadakkel abato. Kaslag sinsinutil nga duwa nga higante. Kauray nila nang awan ti amuna nga mabalin nga aramiden. Numat kanunungam di maysa, agpauyumot di maysa, agsangit di maysa. Awan ti makunakon. Iso nga nagsurat ak iti programam kasin yung tabareng no adda iti makaited iti nasaya at balakad kanyak. Talaga nga awan ti mapanunot ko nga nasaya at nga wagas tapno no agsaya at tilangin-langin dagiti dua. No kastila akanayon nga agsinsinutil da baka masapa nga lumakay. Baka kit mahayblada. Ta siyempre tep-tep pelak lang mo tipungtot ko kadakwada.
Kasanon tong arutin no, adan ton rumor ton ti anak mi kini Aileen. Balakadan dakman kasin pangaasin yu tulungan dakman sakbe nga maladaw ti amin. Dahil tingor ti pakabuklan ti pakasirita ket sapi ko magat nakaibatit adal ket nakaited ti liwliw kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong dagyaman kadagiti makaited ti balakad ket kanguranaan na pagyamanak kasin ket ti anos ken laing mo nga nangibasa daytoy nga surat ko. Sabi ko ma, taado pa ti matulungan yung akas kanyak ngagpro problema. Babaen ka daytoy nga programa. Ito'y nga rod ag problema pagayam mo, Jimbong iti Lawag City.